Nagusohoje kandi kwifurije ibihe byiza aho uri hose, ukaba ugiye kubana nanjye Ndakize Fred. Umuntu wese ku isi agira amateka yihariye, yaba amateka meza cyangwa se amateka mabi. Gusa hakaba abantu bafite amateka atangaje guhera mu bwana bwabo kugeza bashaje, cyangwa se bakagira amateka ajyanye n'ibihe runaka baciyemo. Akenshi hari abagira amateka atari meza mu bwana bwabo, bakura bakavamo abantu bakomeye. Abo akenshi amateka yabo akaba ariyo yandikwa mu bitabo by'amateka, natwe tukabisoma. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ku buzima bw'umwe mu bategetsi ba Afurika. Ni umugabo ufite amateka atangaje, haba mu ntambara ndetse no muri politiki. Ni umugabo urambye ku butegetsi mu gihugu cya Uganda, yewe umwise umubyeyi w'Abagande tuba ukabije. Ni umugabo wafashe igihugu cya Uganda binyuze mu ntambara nyinshi yarwanye kuva mu 1986 aba perezida wa Uganda kugeza n'uyu munsi. Yitwa Yoweri Kaguta Museveni, yavutse ku minsi 15 y'ukwezi kwa munani mu 1944, avukira ahitwa Ntugamo, aho ni muri Uganda. Papa we akaba yitwa Kaguta Amos, naho mama we akaba yitwa Esther Kokundeka. Yigiye amashuri yiwe ya primaire cyangwa se amashuri y'abanza ahitwa Chamante Elementary School, naho segonderi akaba yirigiye kuri Mbarara High School, aza kuyirangiriza ku kigo cyitwa Ntare High School. Icyo gihe Uganda yari mu bukoloni bw'Abongereza. Akirangiza amashuri ya segonderi yahise yerekeza muri Tanzania gukomeza kwiga amashuri ya university cyangwa se kaminuza, aho yaje kwigira mu ishuri rya Dar es Salaam University. Amashuri ya kaminuza yatangiye mu 1967, aza kuyarangiza mu 1970. Aha muri Dar es Salaam University yahigiye ibijyanye n'ubukungu cyangwa se na ekonomi, aza kuhigira n'ibijyanye na politiki. Akiri muri kaminuza Dar es Salaam yaje kuba umuyobozi w'abanyeshuri b'Abanyafurika baharaniraga impinduka nziza muri Afurika, bwari ubumwe bise UZARF. Akirangiza amashuri ya kaminuza yasubiye muri Uganda, ari nabwo yinjiye mu gisirikare cya Uganda cyari gitegetswe na Milton Obote, dore ko yakoraga mu ishami ry'iperereza. Gusa nyuma y'iminsi mike mu 1971 ubutegetsi bwa Milton Obote bwaje guhirikwa na Idi Amin Dada, bituma Museveni na bagenzi be barimo na Milton Obote wari umaze guhirikwa ku butegetsi berekeza muri Tanzania, aho Museveni yari amaze kurangiriza amashuri yiwe ya kaminuza mu 1970. Akigera muri Tanzania yaje kubona akazi ko kwigisha mu kigo cya segonderi cyari ahitwa Moshi mu majyaruguru ya Tanzania. Akiri muri aka karere ka Moshi nibwo yaje guhura n'umukobwa, barakundana ndetse aza no kumubera umugore. Kugeza n'ubu uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa akaba yitwa Janet Katah Museveni, dore ko uyu mukobwa yakoraga ku kibuga cy'indege. Wibuke ko uyu mukobwa nawe yari umugande. Ababyeyi biwe bari barahunze kimwe na Museveni ndetse n'abari bagize leta ya Milton Obote nyuma yo guhunga ubutegetsi bw'ibitugu bwa Idi Amin Dada. Museveni nyuma y'iminsi mike muri Tanzania yaje gusubira muri Uganda, akaba aribwo yaje gushinga umutwe wa politike witwaga FRONASA cyangwa se Front for National Salvation. Akaba aribwo bateguye ibitero kuri leta ya Uganda yari iyobowe na Idi Amin Dada, dore ko bari bashyigikiwe na leta ya Tanzania yari iyobowe icyo gihe na Julius Nyerere, ndetse n'indi mitwe myinshi yo muri Uganda yarwanyaga ubutegetsi bwa Idi Amin Dada. Gusa ibi bitero ntibyabahiriye kubera ko ingabo za Uganda zarabarashe cyane, bongera guhungira muri Tanzania. Gusa nyuma y'ibi bitero leta ya Uganda ndetse n'iya Tanzania zaje gusinya amasezerano y'amahoro. Aya masezerano akaba yaramaze imyaka 5. Gusa muri iyi myaka yose niko Museveni na bagenzi be biyubakaga kugira ngo bazatere Uganda, kugira ngo bazafate ubutegetsi. Ntibyatinze, nyuma y'igihe gito, nyuma y'iyo myaka yose haje gushingwa umutwe wiswe UNLF cyangwa se Uganda National Liberation Front, wari ugizwe n'imitwe myinshi y'Abagande irimo n'Umuseveni witwaga UPM cyangwa se Uganda Patriotic Movement, warwanyaga ubutegetsi bwa Idi Amin Dada wayoboye Uganda icyo gihe. Mu kwezi kwa 4 mu 1979 nibwo uyu mutwe
watangiye urugamba rwo gufata Uganda wifashijwemo n'ingabo za Tanzania. Gusa uyu mutwe wari ufite imbaraga nyinshi. Bidatinze mu kwezi kwa gatandatu mu 1979 uyu mutwe wahise ufata igihugu. Idi Amin Dada ahirikwa ku butegetsi. Idi Amin Dada akimara guhirikwa ku butegetsi yahise ahungira muri Libya, nyuma aza guhungira muri Arabia Saudite, akaba ariho yaje kugwa mu 2003. Uyu mutwe ukimara gufata ubutegetsi, uwitwa Yusufu niwe wagizwe perezida wa Uganda. Museveni yabaye minisitiri w'ingabo igihe gito, aza kongera kubwirwa minisitiri ushinzwe ubutwererane mu karere. Gusa nyuma y'igihe gito Yusufu yaje gusimburwa na Godfrey ku mwanya wa perezida. Gusa Godfrey nawe cyerambye kuri izi nshingano. Nyuma y'amezi make habaye amatora, Milton Obote yongera kuba perezida nyuma yo kwemezwa ko ishaka rye ariryo ryatsinze amatora. Gusa Museveni nawe ari umukandida ntiyanyuzwe n'ibyavuye muri aya matora. Yavugaga ko amatora yabayemo uburiganya bwinshi, dore ko n'igihe cyo kwiyamamaza hari ibice bimwe atemerwaga kugeramo kugira ngo yiyamamaze. Museveni nyuma yo gutsindwa aya matora yatewe ubwoba na leta ya Obote, dore ko bashakaga kumwica. Nibwo Museveni yongeye kwinjira ishyamba. Gusa kuri iyi nshuro yari afite abasirikare 41 n'imbunda 27 gusa. Muri aba basirikare binjiranye ishyamba na Museveni harimo abanyarwanda babiri, aribo Fred Rwigema ndetse na Paul Kagame. Museveni n'ingabo ziwe berekeje ahitwa Ruyiru, aho ni muri Uganda. Bakigerayo nibwo bashinze umutwe wiswe PRA cyangwa se Popular Resistance Army. Uyu mutwe ukaba wari ufite intego yo guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote. Ku minsi 6 y'ukwezi kwa kabiri mu 1981 nibwo batangiye urugamba kuri leta ya Obote. Fred Rwigema yagizwe umukuru w'urugamba ndetse yungirizwa na Salim Saleh murumuna wa Museveni. Nibwo batangiye kugaba udutero 10 ku ngabo za Milton Obote. Gusa uko barwanaga niko biyongeraga mu mubare ndetse bafataga n'ibikoresho byinshi aho babaga bagabye ibitero. Nyuma y'iminsi ingabo za Museveni zaje kwihuza n'izindi ngabo zari ziyobowe na Rure, zari mu mutwe witwaga UFF cyangwa se Uganda Freedom Fighters. Bose baje kwihuriza hamwe bashinze umutwe witwaga NRA cyangwa se National Resistance Army, ndetse n'izindi ngabo zari zivuye muri leta ya Obote zari zibashigikiye, ndetse haje kuza n'abandi basore b'abanyarwanda bari bamaze kwirukanwa na leta ya Uganda ibohereza mu Rwanda. Gusa leta y'u Rwanda nayo yaje kubanga, niko guhita basanga Museveni mu ishyamba. Ibyo byatumye Museveni agira ingabo nyinshi ndetse n'imbaraga nyinshi. Gusa leta ya Uganda yaje kwiyambaza Korea ya Ruguru, ariyo byatumye leta ya Uganda igira imbaraga nyinshi, yongera kunesha inyeshyamba zari ziyobowe na Museveni. Museveni nibwo yaje guhungira muri Sweden. Nyuma y'igihe gito leta ya Uganda haje kubamwa amakimbirane nyuma y'uko umukuru w'ingabo yaramaze kugwa mu mpanuka y'indege. Nibwo Museveni yongeye kuva mu buhungiro akomeza urugamba, dore ko ingabo za leta zari zimaze gucika intege cyane. Gusa uko urugamba rwakomeraga niko hagati mu gihugu ibintu byakomezaga kuba bibi. Nyuma y'iminsi mike, ku minsi 17 ukwezi kwa karindwi mu 1985 uwitwa General Okello yakubise kudeta Milton Obote. Nyuma y'iminsi myinshi hariho kutumvikana. Gusa ibi bintu ntabwo byashimishije Museveni n'ingabo zibe, kubera ko icyo barwanyaga cyari kimaze gukurwaho atari bo bagikuyeho. Tito Okello akimara gufata ubutegetsi yaje kugirana amasezerano n'inyeshamba, ndetse amasezerano akaba yarebereye muri Kenya, Nairobi. Akaba ari ibiganiro byari biyobowe na Perezida Arap Moi wari uyoboye Kenya icyo gihe. Gusa ayo masezerano yagize igihe gito kubera ko inyeshamba zari zimaze gufata ibice byinshi. Mu minsi mike mu kwezi kwa mbere intambara yongeye kubura hagati y'inyeshamba ndetse n'ingabo za leta.
ku minsi 27 y'ukwezi kwa mbere mu 1986 nibwo ingabo zari ziyobowe na Fred Rwigema zafashe Kampala. Nibwo Museveni yabaye perezida wa Uganda kugeza n'uyu munsi. Uyu mugabo afite amateka atangaje. Ese nibe bintu by'ingenzi wakwifuza kumenya kuri uyu mugabo? Uyu mugabo ni umukristo ubarizwa mu idini y'Abangilikani, akaba yarakiriye agakiza ubwo yigaga mu ishuri rya Ntale High School. Ikindi kandi nuko Museveni ari umubyeyi w'abana 4 aribo General Kainerugaba, Natasha Karugire Rwabogo ndetse na Diana Kamuntu. Abo akaba ari bana biwe. Ikindi kandi nuko wamenya ko akomoka mu muryango w'Abanyankore cyangwa se mu bwoko bw'Abanyankore mu moko agize igihugu cya Uganda. Ngayo amateka ya Perezida Museveni. Nimba utari uyazi, nizere ko wasobanukiwe. Wakoze gufata umwanya wawe ugakurikira